Bagbin as a speaker were called to the mutu say on the say nipa me ni nebekro ex former president Mahama and a current vice president Dr. Bawumia and also Ghana mrebi and BBC ni ho kwai say as a speaker ma on kana dwena na bibi ense ni kwai they nsi ni kwai but and on moral grounds what moral be nyame ncha de ye first ye say notness wo mun kusuku wo mun ye say nti abankoro e kokrose mfo mun nyina kusuku free ye mpampa wo ye nyu se na fe ene de Ghana fo nyina akoda adwene ho se wo bedu mo bedu no so obi ofiri ho nko an odi eso a na all your big time opinion leader or not for one woman ana no obeka bi na pe mi ba metisa wo kan meja me de ende Ghana fo se ye ko so ye ko abisew se ye ko bompa ye menyame onu we ye kire se e wo se obi ofiri ho nko an 2024 odi eso na ono so firi ho na ono so abrem ansa ne ye beji wo mo atum na se okokan we ya minyi ne se waka gensu bi MPP ni NDC and wo hwe omo so parliament wo and o mi nu nyina se ni ono nu fili no se e wo se obi ofiri no of no odi eso why not say it? I think we're very happy say I recognize the fact that they have come of age but almost the no crowd there and yet on silver platter say Ghana for nyina ehunu no sadia why shouldn't he be happy? So he's adding his voice. Yes, to give credence to enye ade kra che I was like Wakasa Temple. But Mr. Waji, it is quite also strange. It's unprecedented in the history of Ghana. Say, Yekotwabana, a region. Because until Nanado Chemui, now you were three, northern upper east upper west. So the northern sector is deemed as an enclave. Ebia Sida, Ghana Sebia, Ashanti region, Central region, Enunti Nama Neniagieno. So only a big time northern leaders. That's right. Politically, socially. That's why the Basa now about to see a regional balance. Debbie, he's not talking about regional balance. I hear from the just regional balance in Mabatum. Yenia political dynamism the deba. But if you have not realized that they drew you through Hoswa now omumi no kwa on a silver platter as he is trying to tell us. Na say Ghana for you na papa. Say beto ama. I mean bibi anywhere regional balance. Yenia political dynamism yakofo we aba. Ema obi ko ekam obi ko asori ne na de chinye no vice president otu ko nkramu the next day ko jina to balance na say na de bibi amamusa na Ghana ha yewo Christians yewo Muslims yewo traditionally yewo nipa bebre wo mu nyina akọ ebisa na se akachi o say edu o muso a no what one so here as champion as he is no me no meanwhile no parliament or tie no tie homa NPP ni NDC o mo kwa na parliament and as mo kan on kan gi si obia because as a why endorse Bawumia no why endorse ni say that is because Sir Alan wom Canada Japan wom tie wom we wom MPP for mo parliament no wom kasa ye ni me nyina che say 120 102 98 122 124 of their MPC that support wa no ko kan yes wa ko endorse obi edudu okabia no the ordinary I don't blame him. I don't think say senior all can yeni obi oti akiri so na adwene be fa ho baby eniam ekro enti men kogina no nsi bone I just say bia me hwe the do's and don'ts of the speaker of parliament of the speaker of parliament say no na minyan sedi na said if there's nothing wrong with it there I don't see why onka na yi na said bia no o hwe no oye obi a oye NDC minister oye NDC minority majority leader minority leader any menya no be speaker so obi anim say om ne vote man no man to kwasi and if what he saying already no monya you nipa na se mo so nyame ncha de mo dodo nyina so sa to so mo so ko you be fidi krumo no aka che mo say enye moa nti on for political balance ni mama ni no an say na me
na mo na uja min tika ebebi o honso eje mi so me bu obi o pade akotokoro ye na bro o pade akosiri ude adoma bi ni su o sie hwe na se na ene ma kuri na ene ma kuri de does it look likely like what he has said na bebe unim say you start free baby na ene ma nyina ye okay but say no eba no it appears say things are falling into its right places until let's wait until mid-July by which time akọ yi nipa 5 super 5 good ne nkofo nyana ada candidates nyana maseye under current ye campaign na wutie se we ko ha no okoti we na we ko no okoti we na we yakobisa se na aba ode be na abeye no nyema ne ancestor omode ma no ama uhwe nkofo bi ko 99% done na ba 78 na ba 50 ene ko ya tiba tibe bi duro no Ghana politics so there obi nkanche say ne asem ye wo yi o chene be the same because ye wa ha ye the 3 months at political parties eto aba e ma ne ye enti with this minister na utterances behavior and nyina betumi redo kaboma bebre ene maka che say ye ha no ye to aba ye to no mani no adana ye din komo na ebi mo so enti ase ye mani no ai they say me enyem na make election results na eka all what I'm saying, you know, I'm backing it with election results. Me I'm backing it with election results. Chame to aba me krom ni na me to ama. Me ni fo no enye wo krom ni nko. Yo ne kwa sorry. No ne kwa sorry o me. Yo ko oni ne kwa fu ana NCC me bo ana. Obi manifu a oni no. Enye ni krom ni nko oni ne kwa sorry. Oni ne kwa sorry. Oni ne kwa fuom. Oni ne ye oni ne wo kuo. Oni ne ko school. Oni ne ko school. Oni ni beliefs ye pe na dwene ye pe eni ambebre tuna mani ena me hwa kire say election results e wo Ghana ha no aba since 1953 omfa figure ni na Bramford regional balance tribal balance religious balance enfemra emeto ho me yehwe Mr. Waji so ka say mani na just about no not necessarily say development initially I guess promises development how can they say promises in the aba ama obi di oba in obi development obi kakajezo na the development there we ye dey ato abakura Ghana happen ebo a enti wo be si no eye we kakra ya kabom na fe ye dey akosi sinanim do time bi kura na ye se Ghana fo chire ni dada na no be ye dey o be bia e dey say no me say the bottom line is the figures and approve and what I'm saying is so figures and approve anameboa me de me region ha and American region has some na ye kototo how come say any region ha yetimi to aba 1.8 to 1.7 political party back enye nenko ya to sa ko voters wa omo ato no sa omo so wadi omo so to no sa kanina nofu to no sa na kanina yes how most of the time no baby the gumba areas no monto no sa o to my MP until of late kura no na north kwa the governor dey bi enu ha no moto ba no kanina mtuti government I don't know upper region na ye nchemu mienu ne de na omo ye de awokan ya na north no ye enim say north no de yes na tiwo so no nipa no me ha che say ye ba foforo no ye independence ho nyina ye north e che ne ye be che no upper is ne upper na che ye east ne de abebe na wo hwe say na upper region no tie ne dia no de omo to se ne ye wo he ya ye to ya na north de omo nto no sa ntina sese mu ache tu no emu ache tu no enye se obi kan north anu aka no eye se yenye bi when they catch us north eye UP fo ni eni ho omunya vote ni omo ho pa the gomba fo ni eye fo ni na they have always been there for for UP right? And because of tribal the chieftaincy near me that's had been the case and the time we could come dem to mboase we number pay beba one tibi tibi na fe obi kan ondu akọ onye ne se onye hwe na office north no o kan ya no aka north I say what north no mo kan
asa ha onu say nkrafo ne infantifo nyina ya asantefo se ne yen so ye dwen se omu hu enti ye no de enti sa me de me say ye tuna mani ye tuna tribal ye tuna religious ompa obi ope no omfa ompen so on cultural commission nkoji all the figures from 53 today obehu se ne American no kore ene se ne mpuntu sem no che dam na hwe adint na ayi ye wo ha wo studio ha ma voter for say the bio mo the NDC chia be permanent develop bia ma and so you to about 30 times on better 30 times okay and you there I don't want to answer you answer it yourself kawasema there will be calls if you say me kawasema more than 10 years ya to ababa me esa calls the ba your constituency your bre your nyampuntio atwema fosu manso fosu and so you to aba NDP bewe you call North Town you call Avenue NDC bewe and so akosi boy rekaboaje nkwa akoka se yetuna mania o ye traba watumredu ye beka ye koto aba we zongo area ye toma party bida wo ha figure si maka wa enti obi oti ba bi obeka bia no amani wo no na fre nyame pechi nkwana Coach Zongo nkwano mutu abama whole Ghana now we Zongo we okoka the rest of the Zongo original akoma NDC me say ye ne wa ha say no say NDC nya vote ha e frama ya betena ha say ne say bia ye kana dem ha so ene ukoba bi a settlers wo hwe new adubiase settlers hwe adwira aso ase mbisa boaje ojobo and obi aka kire wa no kotu ya ma na fe yem famra nsema ye wo jobo baba on chere jo me ko LCC Richard Honorable Richard asema baba kai me can you proving me wrong at times because esma okay obi a oti anopa bia avana toto ye dede wo punti ho so ye to aba no mani Richard ma memra wo chen now the political terrain and in some idea we look at Bank of Ghana national several NCCA National Commission for Civic Education my platform K20 mefa akonya iso na machia anopei ye chairperson Madam Caroline Adi. Okay. If you are Matthias C. Ashanti region. The Odaya no. Madam Margaret Kunama. On any two deputies. Mr. Labi Ofuri. And Madam Ekia Zakaria. Now me de enchia akwama regional team ni nyina ndi tichu admin Madam Christy anopay mechiao. Oman anopay message ya won so. Esanse wo di dwumadi kese oman mu. And I would digimadi Cassian so eboa asanteman na masachia me papa Mr. Abwaje no kwase mnye na me beti Mr. Abwaje ache ye fida dem na ye follow pa na ya akonya kese se obehia mpanimfo sei na oni ona diguma papa me cha obebre oman NCC ye dwumadi ene sei ye church oman papa wasade ani udwumadi asese wudi eboa oman no Oman papa ofa ahudi awo de dika NCC broni beka say independent constitutional body ye gina brane ye ni party we afa na ye ni party we nso so afa okay oman bi president bi obebe bia ye 7 no ye 7 oman Ghana de ahye yensa eno na ye de ma ye manfo no okay the NCC ye church oman papa wasade anasa ofa hudie ne wasade a esese wo ye na wo de boa na sa fa hudie na wo no obetimi I enjoy that right na wo no o ma me mfa bibi enye mfa to menye scenario kakra bi e wa ha ye mfa se ye wo SOMPA hai o ma mitimi mfiti prako pre emfra bonten ma se makọ journalism school nti me betra konso yanim dabi esa se emra e wa ha ye wo emra eye adwuma e wo SOMPA ha ansa na obeba ha no che se wo de wonsa se nkrata se sa emra no ubedi so eti sa emra na ubedi so no eno ne mawo eye akonya ema obedi udwumadie e wo SOMPA na akonya na ema no ebi ni se sa mawo akatua so ade be kofie o ma menye ntum se obema obi abese o platform yi
na obi abeba na 1-2 ne a contempt na ogina court general manager be ka say odwumadie ebia enso ani okay eti ye wo mra eye adwuma oba bia sanso na ye man mu ye wo mra eye constitution no eye enipakuo ene ebe ka bom ebe ye oman enti ye Ghana eye enipakuo ye wo different tribes esabi ye wasanti fo wom ye wo fafafo wom ye wo gonja wom ye wo dagomba fo wom ye nyina na ye ka bom say ye ntiase na ye nya yenka ya humom ne yempe emra ebedi yanim esan say yin ya adwen no ewo eye different so the moment ya be together no ye betimi aye bibi ama na sombo ana yenyina ya be ka bom ana ye benya constitution oman na ade ba kunie ye wo fourth republican era mu now eno kwase matiefo obi ntiase say na ye ka fourth republic class ye kra ne say de ye patche nyina ne se empre nan ni na eye o my God yenya constitution de di kan eye ye papa Kwame Nkrumah penso ebra yenya independence 1957 1960 ene yenya first constitution ye be republican state yenya constitution no eni da bi aye mfiesia pepepepepepepe na soja aban be tu aye amamuo no eguye eti ma constitution no efri ho eti eye ye didi mo eye 69 ani sa se da bi eye soja ban emo aye me senti ese ye sa nya eye constitution ebe boa ye ebe guide ye eti 1969 ene ye sa to aba eno na eye ye papa Kufu Ado ne papa eye Edward Kufu ebe ye then president ema eye yewura Abrefa Buzia ebe prime minister no kwasem sa constitution nso ani gina 1972 pepe na soja bansa 2 aye constitution no egu ye eti anu so ne edidi mo 1979 78 one public school BC here 79 na yesa enya constitution foforo e ho na euro eye Dr. Hilal Limam ebe president then president no ete one pepe no so ani gina ena no so soja ban etu eye constitution no etotwe ye ene ka se Ghana aye ye te be wura ye 1992 ene ka se de bia mia ebio no de enye afa de ebe gina brane na ye the constitution fofo asaba eti 1992 28 April and now my Ghana nyina ye kan hu bom koto aba na ye referendum yes or no and ye gitum say the constitution be ye adwuma eti 1993 7 January and afei e benya force effect ewum eti ye be ka ya hu say 7 January bia no your constitution da o mai mu ye celebrate that's right ewum eti de ye kan nyina ne say every one ye hu soja aban biem eti your constitution no adi emfie aduasa amana mnim so obebo ansama magana no kwasem ya ya de ye free baby ni abedru baby ye ko yanim adi emfie aduasa enu nti afri NCC aye team ye de to aye adwumade nyina so ne say 30 years of consolidating constitutional democracy, building national cohesion through civic education and participation in local governance. Dear Brofo Kakraka we nyina kire say enfie aduasani ena oman yese ye kabi mu eden na se yasemu de dia na yese se ye fan chechemu ye de ncheche we yese ye kan hu bom se nipa baako no kwasem nya fa ne ye betitiye mu se we free ha na we free ha enya de ye beboa oman na mom ye be kan hu abom se nipa baako na aye amamuo ne so ye nyina ye de ye ho ebehyem ebie na no kwasem constitution ne ba ye no ho na NCC yes ye ba ye even say emredo do nyina ne ato constitution na guna NCC ni ho na mom the framers of the constitution who say ehia say ye nya institution bia no kwasem oba church aye o man papa say de okay aye sanye man na nam so na ba ko mienu na soja ban abeti ogu na mom say ye church a o man
So who's changing the value and because I'm heading you? Attitude not change. Na neighbor. Matthias here. Say Madam Krama any the deputy crab by. Yeah. Mo de fa niema mo a ma church ya. Dey me dey busa ne say. Yeah. Mr. Abuaji say abano ye to na many. SOMPA FM. And yem to aba on the basis what is a Ghana ni ka say aba ye to e. Yem puntu. Ye nya mpuntio so ma me ye we amaye a aba no kra ye nto ma no esuye ba akoto no na ye betu wie no na timamuni no na o ye mpuntio ye dede no wato ama de o se wanye mpuntio ama no NCC mun kyerɛkyerɛ mu ye se e to abaji mpuntio ana sɛde ene ma still kuma wo de esi ye na bi mo tenkai ye obetia ne se emra so se yetimi to abetia nipa na o kan so no uko ni kroma enko ye kura so wase akwakoto ama ne MP na wanye hwe wo ho no because the chrome ni no uka se mi se entity munye wo se enya nkabo eno no o kan say yo o ma da wase se dem di kai no NCC ijabrane aya ama pani bi obebe bia ye som no na SCC ye position and say and you will be all right say oto aba enti o man say nipa no beto akobonkum so beto konifa is a right of the person to decide so far as say nipa no ye Ghanaian yentimi end disenfranchising no ese say oto aba na man ya de ba ko na ye nhye ne nso sabi o se yakoto aba na mdi kan kan no o man kyekere no enye nipa enye ko ba ko pe different groups and I put together and you be nipa ba ko America na ehun is and the same thing omutio I different people race ni different religion different and ya kabom and ya be o man ba ko etini kwa say yetiti yemu say ya to na kobonkuma yensom say ya semati ne benya yensom enye afen na ye be eno na ye ka say ye team no ewom say building national cohesion yenka ya homom anya fe ne be ye say na asmati wo free ha ade a emwa ye ene nyankopon adaroma o my Ghana ye ware intermarriages no adoso eno sabi obi asantini o ware da gombani sabi obi afrafrani o ware gonjani e to my Ghana ye ngu ya ho say ye nipa ba ko eti saban ko bonkuma yenye na yenta de odi anim na chi na onfa yenko o man no se de medi kan me sase free baby no o man na Ghana nti sei nyankopon adom kan ya bedu baby NCC na metu be biswasa o jompo o doje asem no enye no baby o free ba no cry but asem no say you see the issue is we are voting on maybe tribal lines. Yes. So the issue is, should that be the case? Neighbor, your blessing I want to say, ye ameni abanuya we support whoever wins. And any protest here a walk constituency one represent here o ko ye no wa moa nti ye primaries ya ye betu ye nya tu wie dia na fe ni aka no ye tuna me and na me be after the elections so the metimi aka say the whole world Ghana for ye believe ye trust pa bibia won ti ase a o de be court court mu decide we are o ni asembia o ba be the propaganda for the next election o man paso me be mu ha and na NC o ka no NCC media nam gye say ye wo mu free buzia emu ayi hono national debate national liberation debi ansa na buzia ba no oba ye de ne okoye civil center na center for civic education center for civic education anya mu na mu free anya mu no mu nyina nye the same so ai Rollins and a be peja NCC but good me che say so na etama buzi efa brochire bae no omu buye center for civic education man no but omu nyina no omu sing from the same page ana oman papa medasi oman
ye education during election na no kwasem ye church senti asese wo so aba person say NCC ye wo research ye afi ye beto ababia ye friend on matters of concern to Ghanaian voter nijitum say ebi o ma wa on the bar mo kire say Ghana for bet abato mo so ehia wo mo education health ye church say Ghana for senti asese wo to aba tell me rich today yes education health ni one research am dey beto ho no research has also shown say enye no na Ghana for to aba no so what is the problem Omai ni tietia ne tintin nyina no say de baby aba no be ko bia no eye omai Ghana ye bia nti de abele beto bia ye but the issue is omai chichire we are making a lot of noise on radio say Ghanaian voters are dynamic Ghanaian voters but discerning and this thing but the bottom line is it hasn't changed. It is said. Finally, we have come to agree. Say you floating voters, and who is a floating voter? You agree? Say what you are many for a better one. I can crabby, and now almost and floating the federals are going to need a call. They say floating voters. I'm saying it on authority. Floating voters. So we are sentimental one who floating voter. I just want young people. Oh, voter region also a floating voter. No, you NDC. The voting vote on the so many. That's one in baby or top bottom. Na kuma die. No was a mama. David. The mama can say me ya. O kan left right you say me am tie kra me vote me to aba. We are now by. Oh my the beauty of Ghana you know say dem bi kan you eko bebre ahodo you religion bebre etima oh my Ghana eye akono eye enika no kwasem ma me titi am ba